Wena phakela umthakathi yekela ukunyela ukhuzani wena. Yeka nje ukudakela ukhuzani wena phakela umthakathi. Into yokuqala mawufuna ukuba nezwi la kwaguqa awuqala ucaca ukuthi umiphi ulandela bani. Ukhuzani ngeke ahambe ethatha ama-advice kuyo yonke imigodoyi le. Uyabona? Sikhona thina kwaguqa sihlakaniphe enough ukuthi singakwazi ukuletha ama-advice eqhaweni lethu. Zikhona izinsizwa omavava la kwaguqa, ziningi izinsizwa ezihloniphekile la kwaguqa eziwise ngendlela eyisimanga ukuthi zingakhipha ama-advice ziwanikeze ukhuzane. Hayi ophakela umthakathi esingabazi ukuthi bavumbukaphi, balandela bani. Imihlangano nje yabafana ehamba isihlanganela la ko TikTok. So wena phakela umthakathi yeka nje usijwayela kabi ukhuzani akuyena umngani wakho. Akuyena nje umngani wakho. Ngithanda kabi mina ukuhambe nikhamisa imlomo la nikhipha ama-advice anuka isihlama niwabhekise kukhuzani kodwa ningakaze niwabhekise kumthandeni. Nisijwayela amasimba phakela umthakathi. Kade uyasidakelwa.